وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم صاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Rasulullah hum ing wong-wong Islam perintah ayu aqqa ing ento den gawe akikah ayu aqqa ing yento den gawe akikah anil gulami saking bocah lanang gulam. Akikah syatani ing wedhus loro syatani ing wedhus loro mukafiatani kang padha karone ing dalem umure mukafiatani kang padha karone ing dalem umure wa anil jariyati lan gawe lan yento gawe akikah saking bocah wadon anak bine syatun opo syatun wedhus siji rawahu nyeritakan ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahaha lan milang-milang sahih sapa si At-Tirmidzi ing hadis kabesan Kanjeng Nabi ngekain Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kabesan terangaki bari aqqa anil Hasan wal Husain kabesan mbik situng berarti mbik situng aneka mak berdari wayat polem mbik dua mun lake bine mbik situng. Nah subung pertentangan hadis nika subung pertentangan sehingga cuma napa nyaman ihtimal kemungkinan Nabi neka nyembeli mbik pole dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain aneka ning dina lain fi waktin ukhra ning bekto lain sehingga dari hadis bari timbullah perbedaan atau khilaf di antara para ulama di antara Imam Malik neka nyoko pagi anak situng sembeli mbik situng anak laki sembeli situng apa hadisnya bari nikah kabesan situng padahal hadis bari nikah ki ihtimal ki kemungkinan Kanjeng Nabi nikah nyembeli tungaki dua aki berarti tungedeng kanggo Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ngene nikah anak laki mbik dua anak bine mbik situng. Pendapat Imam Malik punten pendapat Imam Malik lain cokop situng dia pola bari hadis pun ada kabesan wa ilaihi dhahaba asy-Syafi'i wa Abu Thawr wa Ahmad wa Dawud wa ghairi dzalik zahabat naba sepele Imam Syafi'i ke nikah hadis nikah anak laki embik dua anak bine embik situng wa zahabat Malik
Imam Malik lain boleh. Ila annahu yujzi'u 'anidz dzakari wal untha an kulli wahidin syatun. Pendapat Imam Malik, anak laki bi anak bini pada bayi. Situng cokop. Hadis dah bari nikah. Akikah. Kanjeng Nabi melaksanakan akikah Anil Hasan wal Husain kabashan embik situng. Adapun ulama saya tak berpendapat kelaban Imam Malik hadis nikah ki ihtimal ki kemungkinan Kanjeng Nabi nyembeli ning bekto lain, berarti tetap dua mun anak laki situng mun anak bini. Nah, jadi hadis nikah dalil ala annahu ya'aqqu 'anil ghulam annahu ya'aqqu 'anil ghulam bi dha'fi ma ya'aqqu 'anil jariyah. Hadis nikah menjelaskan mengakikoi dari anak perempuan lebih sedikit, dari anak laki-laki aneka lebih banyak daripada anak perempuan. Lipat ganda, mun bini situng berarti lipat ganda, berarti dua mun anak laki. Wa dhahaba ilaihi asy-Syafi'i wa Abu Thur wa Ahmad wa Abu Dawud. Ini pendapat Imam Syafi'i duaan. Dalam riwayat lain ngakui syatani, tak ngakui mukafiatani. Din sampeyan kenapa? Mukafiatani ya? Hah? Syatani apa? Amarahum ayyu'aqu 'anil ghulam syatani mukafiatani. Ning riwayat lain nika cuma syatani to, ada mukafiatani. Dalam riwayat lain syatani embik dua. Riwayat lain mukafiatani ning kantoy beda kapi. Mukafiatani. Maksudnya mukafiatani kalaban dibaca fa kasrofaan mukafiatani kening mukafiatani baca fa kasrofaan maksudnya yang kira musawiyatani au mutaqaribani umur kudu pada enten kacek sehari dua hari mutaqariban berarti semak tak harus persis pokon umur pada 2 tahun lah berarti musinnah ampun dapat dekat umur lebih dari 2 tahun au mutaqaribani mutasawiyani sepersis umur sepada umur au mutaqaribani ane kiri maksud daripada mukafiatani ai mutasawiyatani au mutaqaribatani sepada umurah otabe sememper umurah fisini dalam umurah situng umur setahun situng umur 2 tahun teh kening fala takunu ihdahuma musinnatan wal ukhra ghairu musinnah sehingga mun salah situng ampun cukup depak ke umur musinnah 2 tahun lebih sesitung korang umur ning setahun tak cukup bal yakunani mimma yujzi'u fil udhiyah bahkan kedua-duanya sebagaimana tak mencukupi ning hewan kurban juga tak mencukupi ning hewan akikah. Nah, nika saya maksud kelaban apa? Mukafiatani ai mutasawiyatani au mutaqaribatani sememper. Nah, embik dua anil gulami syataini aneka adalah bentuk ikhtiyat bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan akikah sebaiknya yang kita neka embik dua kakui anak laki mun saumpamana tada boleh Ustaz badan neng situng dia lah mun mampu neng tina lain dia nyembeli boleh mun mampu tak mampu situng ini kepon atau sama maksa tak tahu sama maksa karena beda si ada bu akikah nikah hukum sunnah tetapi sunnah muakkadah sebagaimana beri terangaki beda si ada bu wajib hukum mengakikoi anak nikah hukum wajib tapi pendapat si kuat yang kita nikah sunnah muakkadah kesunahan beri pun lek jelasaki mon amasak pesemo manis
Malik akhlak manis. Bahkan soro ngetok teki ngecek ni gini. Pas mau jeraja teki nge. Sopaja napa? Sopaja kathratu tawadhu', banyak tawadhu'. Teki semakin banyak, semakin bagus. Kathratu tawadhu'. Semakin banyak tawadhu', semakin jeraja tawadhu', maksudnya semakin teki tawadhu'. Unik gini kan unik gini. Segitiga. Isi kuni tawadhu'. Sekuni akhlak. Nah, soro apa banyak ajzaan kibaron sopajo etok ketok kibaron joraje soro ketok joraje. Nah, tolangah jak pepotong malai selamat bedene neka. Nah, jadi pendapat Imam Malik laki bini pada bayi. Jadi pendapat Imam Malik ini kan tasdid berat. Apa takhfif? Pendapat saya kedua tasdid. Pendapat ats-tsalatsah gimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Thur neka harus duaan, berarti neka tasdid. Pendapat Imam Malik neka takhfif. Terus dari rumah ya nyongo semampunya sampian ponan. Ya mohon mampu dua ya berarti kudu dua. Mohon mampu situng berarti kepon situng. Ini kan yang kitab Mizan. Wa min dzalika qaulu Malik wa Syafi'in al-aqiqata mustahabbatun. Menurut pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, Sahifah halaman 54 ning kitab Al-Mizan Al-Kubra. Mizan Kubra terangake wa min dzalika qaulu Malik wa Syafi'i innal aqiqata mustahabbatun sunnah. Aqiqah ni ka hukum sunnah. Pendapat Imam Abi Hanifah mubah. Redahan boleh. Sunnah pendapat Imam Abi Hanifah hukumamu mubah. Pendapat Imam Ahmad wa ma'a qauli Ahmad fi ashhuri riwayatihi si paling masyhur dari pendapat Imam Ahmad innaha sunnatun wa thaniyatu innaha wajibatun. Pendapat Imam Ahmad ini kepada dua, beda se sunnah, beda se wajib. Cuma sebagian santri-santri na ashabuhu, ane kebanyak saya mengambil deka hukum sunnah. Pendapat Imam Ahmad ini kewajib hukum apa? Wajibatun innaha saungkun aqiqah wajibatun. Ini pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Hukum wajib hukumah. Saya wajib nikah kan kue orang yang saya mampu. Mesti tak mampu, ini tak mampu. Beda sih ada bunja, wajibnya wajib mampu. Khasun wal wujubu khasun. Khusus, mun kapi wajib baki terus dak remah. Bahkan bersyarat debu wal wujub khasun bil akabir. Alladzina ya'khiduna nufusahum bidzalik wal ibahatu khassatun bil asghir. Mun sejur aja ngak kulit sampean bilen kita kain wajib hukum ngekai tibi sesunnah ni kan ku senek kene saghair mun senek kene hukum sunnah bade sependapatan ni ka titibilan sampean Pak Mufid mun kita kae wajib sampean mangken ngekai tibi cara dia ngekai tibi niat ngekai aben tibi nufusahum aben tibi ngekain. Hukum sunnah ni kakang kusi naik kene.
bayi. Adapun sunana umur petong areh sab'ati ayyam minal maulud, minal wiladah, dari kelahiran neka petong areh seminggu neka sunana afdol lah. Lebih dari neka tak masalah. Berngaki bareng abri nyama juga nomor seminggu. Berngaki bareng walimatul aqiqah, walimatul tasmiyah. Jadi hukum wajib neka khusus debuna bil akabir kan kuis tua. Wal ibahah khosotun bil asogir, mau gini nih ke sunnah. Jadi mula tua kita kayak wajib hukum. La ilaha illallah. Naam. Termo ke jadi ilmu semanfaat ya. Aneka timun bodoh orang atanya sampean kayak neka sana apa Pak Ustad sampean mampu na sana apa kikulas hobung pun saya bagi saya cuma manu kau kisitung be pun tak mana mau dari ceknya boleh dua tambahin sampean di motor di sudah motor ku tak kuat pula kuat bismillah dengan di motor ku tak kuat cek ni begini cek ni begini mau tanya ke orang ni bertegas congok orang dia keadaan nah congok keadaan nah jadi orang ni jadi nggak dokter dia lah dia cukup rawat jalan mau orang cerai cak cerita teng-teng peberek mau orang cerai aja semua tadi tak keluar mau orang cerai bahaya al-bakhil la yadkhulul jannah, orang cerai tak masuk surga antam seneka. Jadi barat dokter kudu tahu dak penyakit tak pasien neka. Pasien dia sakit ringan ya cukup obat jalan atau sarawat inap. Pasien dia perlu operasi ya kudu operasi kudu keras berarti dosisnya kudu tinggi. Ketika omong dak reng mampu sampean kisah omong masalah semampuna orang tak kuat bajeng mancing suara bajeng toju bahkan saya mampu pun tak apa-apa masih bajeng toju ya nyongok mon orang neka sampean omong do orang neka netiaki males makroh koma orang bajeng toju tok sedangkan aban mampu takasulan karena sengkane kok hukum makruh witir situng tak apa-apa cek langganan sokor mon bunare situng bisa makro nutuaki cek sengkah paham ya jadi kira sampai ngomong udah orang ria medit orang ria tak kenceng orang ria pemalas orang ria lagu tu oneng mon ngokomen cek moro pukul rata ki nggak ini kesek terang ki nggak para ulama nih mon Imam Malik ya wajib Anapa mu ibahah mun Imam Ahmad wajib, Imam Malik mustahabbah, Imam Syafi'i sunnah muakkadah, beda se mubahah, beda se keneng beun ngelakonin akikah iya, tak kelar akikah iya tak usah akikah. Nah, aneka alhamdulillah ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan di antara para a'immah, para imam aneka semata-mata untuk memberikan rahmat kasih sayang kebelasan dekat umat. Mempas norok wajib kapi dak remah Pak. Jarang sampean tibi punya sete kayak air ya. Hah? Tak itu saya kapi reng tu ya. Menurut saya wajib. Nah, neka hadis tempat pada wa akhraja Ahmad wal arba'atu lan imam papat an ummi kurzil ka'biyah saking ummu kurzil ka'biyah ngetokno hadis nahwahu ing padane hadithi sayyidatina Aisyah. Nah, dadi neka hadis narangake tentang kesunahan ngekain anak mun lake senapa dua mun bine situng neka sampai ning berlipat ganda neka sampai ning bab warisan anak laki neka lidzakari mithlu hadzil unthayain dari ngekana la dua tingwaku mula oleh warisan ya dua kali
Mun anak laki mekol, anak bini nyoon. Lebih ringan, lebih sakone. Nggih sampai kewarisan lebih sakone anak bini neka. Apa? Karena anak bini neka norok lakin nah. Berarti lakinnya soalnya warisan 2 dari bapaan. Terus neka. Anak lakin oleh 2 apa? Karena ki andi bini, kindi anak melenjain ngengonen, sedangkan anak bini oleh situng karena landi laki. Wajib laki ya oleh 2 kia dari ahli waris bapaan. Jadi sobung agama neka ngontongaki orang napa orang laki ngerugi ke orang bini sobung. Sobung orang syariat agama neka merugikan orang bini ngontongaki orang laki. Ning bab akikoh be pun lah tak padem ponan. Bab ngekain anak mon laki 2 mon bini situng sampai kewarisan dak remah. Nantang ada hukum pangeran. Tatil Gusti Allah enten anak pemon laki mak 2. Karena bunga anak ate ini lebih seneng. Mon anak laki ini lebih seneng. Anak laki ini lebih seneng ke ate. Anak apa bi kena jaga ke pengajian. Soro nyupir. Walaupun anak bini pun bisa ya soro nyupir tapi kan tetap anak laki ini jadi kebanggaan kan kuring sepona sehingga karena raja nikmat maka syukur juga lebih raja. Ini rahasiana anak laki 2 anak bini situ. Praja anak bini ia kalah orang pak. Kan tak banyak rakyat kan situ. Pemonduk, sekolah, pemonduk ngerem ben rebu baban. Utale penta orang sekejaki. Kula kadang beri kula ngocak dan bini ini anak kula bini ini lah iya peraja ku lagi bawa orang kerajaan kula kan engke mereka nanya banyak ngekai situng bayi selalu kayak bawa orang kayak 2an waduh apa seduga ya kata abah ini kepeleman dari akatan ngeteraki mantan kanton ninggula neka peleman motor neka abah neka molar nangis ngacan kul ngaku ngace tak norok meraja tak norok ngengonen jangan abah ya kalah orang mau bener perintah pangeran siapa semaki anak can kul ngaku saren can kula tole kula ke budi cering budi kula bede ada tak enten kengren sarenan bi suplu kayak sahabat bi neku seheran seneka artinya sompek jarang pacar anak more pasar aki kasah terus tak ketemu napole pan berapa hari siapa orang nggak tak tebeen ateneka daji ya anak bini je peraja pak gotongore ngetenggulu bi orang derem sampean kemarin kan ngekan situng bayi. Tapi ki dari anak bini ini bakal keluar anak ini ki kompoya sambian. Jadi pada bayi dalam agama nikah antara laki bini yang ngarasane pun Gusti Allah Taala sebung bidana cuma bida dalam masalah akikah masalah waris bidana. Adapun yang ngarasane pun Gusti Allah laki bini Siti Fatimah orang bini. Kanjeng Nabi tadi anak laki beda sete bini terus polan laki gama-gaga Siti Maryam bine, Siti Khadijah bine, Siti Asia orang bine. Bahkan orang bine dengan Al-Quran Siti Maryam, Siti Asia kebaik contoh di Gusti Allah iman Islam. Jadi cak nek kene ate polan di anak bine, tuh apes. Tuh tak beceh. Ini kan ucapan ring kafir orang Yahudi. Pelen cuma 2. Ayumsikuhunna ala hunin ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Pelen cuma 2. Pak Odi dalam keadaan abak ni dalam keadaan hina. Bu anak bini nikah dalam keadaan hina, artinya hina cek reng zaman jahili reng bini nikah ada regen apa? Kebaik barang dagangan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu
ala turab yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dawuh Gusti Allah, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, dia bersembunyi dari orang-orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Beda orang ning zaman jahiliyah nika bila aban oleh kabar mestinya seneng, tetapi nek enten menyembunyikan kesenangannya, jadi ya ada orang banyak nika tak nampak aki aroma satodus bolan di anak bini. Jadi pelena dua, ayumsikuhu ala hunin, kita biarkan mereka, kita pelihara dengan menanggung biaya mereka dalam kehinaan. Am yadussuhu ala turab, atau menapanya mana, am yadussuhu ala turab, atau kita tanam hidup-hidup. PATN orang bijak orang jahil ini kan anak bini ini kan bini beli pak, pendem dia odi, pendem dia odi. Ala sa'a ma yahkumun. Cek coba nongku orang-orang jahiliyah ni kan. Makin jahiliyah zaman no, jahiliyah se anyaran milenial. Mon bilon jahiliyah di anak bini todus, yang ke metodus ke keluarga. Sebab orang bini diperjualbelikan saat kasah. Makin terjadi anak bini jual beli boleh. Jahiliyah anyaran nih kan. Mun bilon jahiliyah todus dan enten makin justru apa tampil ya den orang banyak. Lenggak-lenggok dengan pakaian ketat, padahal orang jahiliyah ya todus. Mun makin enten justru apa tampil ya dan banyak seakan-akan berparas maca atau enten layan orang jahiliyah. Naudzubillah. Kita cek nikah pun terjadi. Naudzubillah. Kita terserah kula cuma medepak. Kuaku temuan yang akhirat. Ring tuan na, ustad tah, guru na, kiai na, kuaku temuan yang akhirat. Kemasih bener, kemasih salah kuaku. Gusti Allah si motosaki. Makin kula cuma medepak. Lah mesti nanti anak bini nikah erpa pelarang regenereng bini ini. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suk. Mun di anak bini sabe peprempen larang regenereng bini nikah. Tak murahan ngak nikah, tak sekapin orang melihat kemolekan, kecantikan, tak sekapin orang coba bagi ke orang lain kecuali si halal. Hebat si tinja. Waduh, kipon nikah terjadi kula cuma mendepak benih kula yang bayi enten Al-Quran nikah sadebu. Afa hukmal jahiliyah dalam Al-Quran dalam ayat lain, jahiliyah nikah pacet setengah yo diipole. Setengah yodi boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dabu. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah beentro dia boleh jahiliyah? Cuman kasih pun Gusti Allah pun menegur, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah engkau mau hukum jahiliyah ini dietrapakin boleh? Kebiasaan orang-orang jahiliyah dia boleh. Wa man ahsana minallahi hukman, apa beda hukum selebih bagus daripada hukum Gusti Allah? Ada, Pak. Sobung hukum Gusti Allah orang bini tutup aurat, pakaian jak ketat. Takut kocak kasiatin, ariyatin, walaupun pakaian tapi hukumin orang gelak bengkang. Harap pola nalpat gelu. Al-Quran sa'adabu ya ikhwani, nikah Al-Quran sa'adabu. Merkula semua nyocot bab nikah. Pola mon imtihan ini jauh dari tak pada bi syariat, melanggar dari syariat lah. Kebanyakan pun nggak nikah.
Jahiliyah todus di anak bini. Pate lemang kene ke artinya justru anak bini petodus, pandik sifat todus ring bini neka. Mon bilan bapak se todus, makin dedek anak bini ini kan di sifat todus. Senegala. Sehingga tak melenggak-lengguk ya don orang banyak tak bengal ke orang laki. Karena orang bini adi penyakit adi sifat juben ni ke pengecut takuan orang bini ni bagus. Orang bini adi penyakit juben, sifat juben al jubenu pengecut bagus kang orang bini tapi coba kang orang laki. Ya, jadi sandi anak bini romat. Pebagusongku akhlakah. Maka dari anak bini ni kesampian bakal andi akompoi, bakal andi anak. Timon anak kelak dari tak mungkin anak ni kata anak sesolihah mon tak reng tuan sesolihah tak kira. Ya. Jadi penting ni kak kaula nyampaiaki perkara torok ya di na bacaan. Ya. Sepenting kaula pun lama depak ki andi anak bini ni kak jegongku cek sampai terjadi pereng-pereng sini bene. Jadi dalam masalah akikoh anak laki dua, anak bini situng. Dalam masalah waris yang kita nikah, anak laki dua, anak bini situng 2 kali lipat senikah. Jadi nikah pun ketentuan syariat, ketentuan agama, ben agama ini tak mungkin ngontongake orang laki ngerugi orang bini, aneka pada kapi hukum Gusti Allah nikah ampun cukup adil, ampun cukup bijaksana, ben hikmah ampun banyak. Nah, jadi jagongku putra binin sampian sampai ayo kroyo orang laki si tak bertanggung jawab ya rasain orang laki si tak bertanggung jawab akhirnya kasta kebudi mulai terjadi percuma kasta ponan lagare kadung ponan ya lagare kadung naudzubillah termuka setelah nak foto kon panjenengan nak foto soleh solihah amin Allahumma amin tadi cak diodi boleh jahire lah tak ada lah pak cak diodi boleh Gusti Allah pun lah maenga de manusia neka fa hukmal jahiliyah ya bugun apa anda terus ngodina jahiliyah boleh tak seneka tadi cek sampai di ngodi jahiliyah boleh ya mulai jahiliyah bilan todus di anak bini makin nenten bangga bahkan sujud syukur pula menang joget sujud syukur bawan alhamdulillah menang lomba joget ko ya Allah masih cek bunga nong kureng tu ada jangan gula tapi celah lomba maca kitab tah lomba reng bini lomba masak bagus lomba masak saya masak kang kuilaken nah lomba tonton saya deh bagus tonton kang kuilaken nah maksudnya seneka lomba joget itu tadi apa tadi penari deh ya tokang ya deh ya andrua tergeter deh deh rua tah terus tadi jia ben macik rendah nongku citi na ben. Hah? Nauzubillah. Engkau setahun sekalian ben tahun. Hah? Ben tahun jadi aja ben tahun. Setahun sekali terus ben tahun. Orang ngerusak nih sekejap, Pak. Bangun nih ke abid, sampai bangun musola nih kah? Bangun langkur dua abid, abulanan ngerusak. Tak ada sehari 2 hari. Semenit mare pun. Mun ngerosak so maten mercon ile gemet ketika Lady Gaga ini kak orang naudzubillah orang bini si tak kena datang ke Indonesia apa cara pendukung Indonesia adalah kuat iman nah tak kira rosak bi datang Lady Gaga lah orang ngerosak ada sekecek nah, macam urba orang Indonesia kan latar Indonesia rone ruah barang dia bener somde norok dia somde norok dia cek latan ada dia orang apa pancet lah apa cek latan ada dia orang latan ini sebagus deh lah lata barang secoba cek lata ada dia orang cek pate rone ruan orang si tak na genang ane kekitikal pun tak toro orang itu ada remah ngodik dia sekejap pak sekejap di negara tak perlu nyari meramian yah meriahan nyak ben tahu sah nyari sekira keratu monggo Gusti Allah resi iku nah ya tak keseneng orang lah biasa pun engki pakon yang pakom ya pakom mon lurus ya terus ya tete mula melnot buwe bada pakom melnot tak kira tete bi orang lah melnot mun seluruh terus ya pak sampai nyonglet sampai teketelak masih teketelak ki pancet ya pakom sampai tak ketelak sekali
aja pako orang jadi iya mula lurus terus tete terus sampai tak katon ya nikah nah semua abid nikah nyam gula sebuah mentor muka manfaat nikah nggih walaupun sekedar lebet nggak nikah minimal kula pun mendepak walaupun tahun yang orang banyak saungkun lepada tahu kan nikah bahwa anak bini nikah didik kalaban bagus didik akhlaka todusen takoan bagus ada bini todusen takoan nikah lah bengalan be sering bini bengalan benje lah kena tedu ketemu nih tamu ya selake tedu sebini nemu nih tedu nggak ada orang lah ya gara-gara bengalan dia cecel petakuan siapa orang laki kula sobung mun parlo sampean beli boleh deki tutup lah bang dia lah kumak kereng tak apa-apa ada orang mas melemes dek siapa ban ada bacot lah ada orang ya tak apa-apa kok biasa ada je lah nerima telepon siapa kaki ada mana ada mun parlo dengan telepon boleh tak pate kasar azuhwu kasar tadi yang bine bagus aljubnu pengecut tadi yang bine albukhlu medit tadi yang bine cek pangkembang mesem cek pangkembang muka aurat jadi orang laki kalau sifat nikah bagus kang orang bine coba kang orang laki aljubnu pengecut albukhlu medit azuhwu kasar tadi yang bine kasar ke orang laki lain maksudnya mau nacolon bentar tambah kesempatan do orang laki aku deh ngadu anu gleno Senin Kemis ngopo pejeleun tok ngak macan lapar melakuni koyok macan luwe jereng macan tak lapar be takut lapar boleh waduh ya ada bunyan apa nya nikah si penting teti sampean tenang nih ring bine compo anak bine sampean alako dina anak bine dina ring bine compo tenang karena pondok didik sini ke kasar kau orang seporan ki kelaki gula sobung gula tak bisa memasuk sampai baru dikit beli boleh tutup lah tau sate ket itu orang kecuali teretana belena reng sepona mahram mah tak masalah mon kira orang jahat aja cak belepu cak benglabeng orang nggak nikah rangar ben reng laki nggak manu das cak nggak tadi nggak anu das dia aja buta lembun tu tireng laki petakes tireng laki ni saya nggak cek keluaran neka lah mau sampai ban keluaran congok ban tak potong kapi ban lagi jadi nggak ki ping ceping je neka lah pak ampian lemes apa lagi HP korua korea wes leter kapi naudzubillah ya sampai saya nggak ada sampean meraja anak bini ni melarat pak gula makin di anak bini regrimation kok remar jangan gula aroma saya tak tenang hati namun tak mau pas sampai lopot sekuni be lopot didik wallahi sampai akhirat sampean kasta anak ni bisa teti swarga sampean bisa teti neraka sampean anak ni nah bisa teti swarga bisa teti neraka gawe kesempatan anak nikah ladang untuk mencari kebaikan untuk menanam kebaikan dan kebajikan sehingga kun manci dengan sedeh kebagusna tak norok sedeh etrosaki bi anak poto nakela wailun tuba liman mata walam tamut hasanatu wa wailun liman mata walam tamut sayiatu beceh mun reng mate kebagusna tak norok mate celaka mun reng mate kecubana tak norok mate nah dadi sekira anak ni kena rosaki kebagusna jak sampai nerosaki kecubana naudzubillah dari anak bini keluar anak laki keluar anak bini terus berantai nggak nikah sampian kuaku sehebat sampian kuaku sehebat oh kakek emban sehebat adik dia ada emak adik dia ada komboya adik terus nih berantai subhanallah ya termuka anak-anak kul manjina tadi anak salihin salihat muti'in muti'at qurratu ain li sayyidil bariyat amin Allahumma amin wallahu alam bissawab Allahumma salli salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها سوسن مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لي بعلاوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب الربان وسوسن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسوسن شاذلي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم البان الحبيب عبد الله بن مسلم بن ضر محمد بن زين الحداد أحمد بن الهبشي قد بن الحبيب علي الهبشي وأصول المفرم الحبيب بكر قرسي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد الله الحداد بنجل والحبيب عبد القادر وسم الحبيب حسن والحبيب علاوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى روح حبيب صالح بن حميد تنقل ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الله الجفري كركسان ووصوله مفرم ثم إلى روح الحبيب جعفر بهرون والحبيب أحمد حسن بن أحمد بهرون والحبيب حسن بن هدى السقا ووصول مفرم ثم إلى روح جاسم نور سالم وزوجته بقى هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفرعهما ثم إلى روح به مهاجر وزوجته ووصوله وفرعه ومن انتسب إليه ثم إلى رجاد عبد الله وزوجته الجد برهان زوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعا الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشم برحمته والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله سبحانه يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن استقامة ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على فتوح العارفين وفكر في الدين وعلم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعانيا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يسهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة يستر عيوبنا يسهل مطلوبا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا صحة وعافية
ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا الصن وسجل سنوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين